आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबद मरुओइबा पाउ लेबा के अतै मफम सिंगा लोइनेना मणिपुर दसुंगासी मैगी कुमै दिवाली हराउ तयामग लोइनेना पांगथोकली निंगोल चाकोबा कुमैगा मरी लेनेना राज्यगी फिशरीज विभागना सिंदुना हयेंग इम्फाल मपाल कांगजेबुंगदा ngaगी मेला पांगथोकनी पेट्रोल ममल लीटर अमदा लुपा 12 अमसु डीजल गिना लीटर दा लुपा 13 हंथरे मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबा केस यांखै निपान थेंगनखी पॉजिटिव ओइबा मिओ एम सीखी अमसुंग प्रधानमंत्री ना हाइरी अहिंग तुमदना ngamkhै ngaklew lanmi singi mapana miyamna santi oina tumba ngamli लेबाग अस्ता कोविड की वैक्सीन डोज कोटी साम हेना काप्तुना अनोबा इतिहास सेमले खोंगजंग अस हेना बाय पाहनबगिदमक कन होनेबिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन काप्थोलोबे मिओ खुदिंगमकपु आकाशबानीना इकाई खुमदब उच्चरी अखोइना पंदमसी यौबा ngamlabasु कोविड 19 लांथेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइसेट असदगी कोमथोकपा तौबिगनु पुमनमंगना हेक याबा मखै अथु मतमदा वैक्सीन काप्थोकपियु अतोपा मिओसिंग वैक्सीन कापदसु mateंग पांगबियु हराउ कुमैगी मतमस्ता नियम मरी ngang चटपिनबा हाइजरी कोविड वैक्सीन काप्थोकपियु फेस मास्क उपियु फुट तरुक के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदि खुदसा सेंगना हमदोकपियु कोविड 19 अमरी लेनब इपाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397804 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्य हेल्पलाइन नंबर ना 03852411 668 अमसुंग 18003453 फोन तौबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ लेबाक सिनबा थुंगबदा ngasi मैगी कुमै दिवाली हराउ तयामग लोइनेना मौसादी सनर पमोंग द पांगथोकली फत्तबबु अफबना जोय तवे हाइबा उत्पा कुमै असि युम लाइसंग सिंग अमदि मियाम तेनफमदा मै थांदुना पांगथोई कुमै असि मियामना लनगी लायन लक्ष्मीबु पूजा तौनै मणिपुर दसुंगासी मैगी कुमै दिवाली हराउ तयामग लोइनेना पांगथोकनरी लंबी सोरोक अमदि युम मै थांदुना अमदि बोम्बला थादुना कुमै असि पांगथोकली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमदि प्रधानमंत्री ना दिवाली कुमैग मै लेनेना लेबाकी मियाम दयाइफा पाउजेल पीरी मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन सिंह अमदि अतै लुसिंग मकयानसु राज्य असगी मियामदा दिवाली याइफा पाउजेल पीरी मणिपुर की ख्वाइदी चाव कुमै अमा ओइरिबा निंगोल चाकौबगिदमक इम्फाल ख्वाइमन कैथेलदा पोचै लैबा लाकपा मियामना चिकना चाइनबा ngamdana टिल्ले अयु उंगनबदगी हौना ख्वाइमन कैथेल मियामना क्रिक क्रिक इनखी थेंगलबा फाव मियामना कुमै असिगिदमक पोट लैनखी था असिगी तरुक पांगथोकदोरिबा निंगोल चाकौबा कुमैगे मरी लैनना राज्यगी फिशरीज डायरेक्टोरेटना सिंदुना हयेंग फिश फेयर कम फिश क्रॉप कॉम्पिटिशन अमा इम्फाल मपाल कांगजेबुंगदा पांगथोकनी मसिदा यावनिंगबा nga योगलिबा मियोइसिंगना सरुक याबा यागनी हाइरी nga योनगदबा मियोइसिंगना यामद्रबदा nga किलोग्राम लिसिंग अमा पुरकदबनी अदुगा विभाग असना लेपा ममलदा योनगदबनी nga sing adu puthok pusin tobi khoros fisheries विभागना पुथोकनी कॉम्पिटिशन असदा कंसोलेशन प्राइज कुन यावना अतै प्राइज मरी पीगनी अहनबा मनादा लुपा लाख अमा अनिसुबदा लिसिंग हुमुद्रा अहुम सुबदा लिसिंग यांखै अमसुंग लमदमसिगी ओइबा nga ख्वाइदि यामना पुथोकपदा लुपा लिसिंग कुनगी मना पीगनी हाइरी राज्य असकी मियाम सिजनब कोननब nga पुथोक्तुना मपानदा पैसा चलहन खिदनब राज्य फिशरीज विभागना कन होनरी हाइरदुना विभाग असगी मंत्री सोरखाइबम राजेन सिंह ना हाई मणिपुर लेबिरिबा अखोई निंगोल सिंगचा कौबिरिबा अदुगुंबा मबुंग मोपासिंगना अयेंग मपाल कांगजेबुंगी मखा थंगबा सरुक्ता पांगथोइबा फिशरी डिपार्टमेंट सिल्लिबा नागी मेलासदा लाक्पिदुना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा अखोई इंडिविजुअल फिश फार्म तौरिबा अमदि सोसाइटी तौरिबा मयाम पुनमंगना अखोई स्टॉल चामगी मथक्तेना पुजवतुना ना मेट्रिक टन 90,000 की मथक्ता पुथोक्तुना मणिपुर की अदुगुंबा मपालदगी अखोई nga पुसलैबा मयाम सिंगसे पुसलक्तनबा मसिदैदा अखोई अहेनबा पैसा सटखिदमना बगिदमक्ता अखोई मणिपुर की मरांग कायना निंगोल चाकौबगिदमक्ता nga पुथोकपा नमननबा फिशरी डिपार्टमेंट कन्ना होना
Nambul Turan Kansiay Panamda Nambul Rangising and Kunmato ngasi ayu pangthokre. Thoromasi Manipur Sarkari Water Resources Bewang na Sinduna, Kwaiman Kaitel Tong Nambon Bidegi Horaga, Kashamtong Power Setki. Mui Kana Saru Yakiba Thoromadu Water Resources Mantilepo Hakip Nalanthaki, Maduda Bibak Asigi, Makotong Official Sing Saru Yaki. Lamthabagi Thoromadu the Wangang Buddha Water Resources Mantri Sri, Letpo Hakip Nahai, Nambul Turel Asigi Mahusagile Pibam the Amuk Hanzinaba, Turel Asigi Naget Amadi, Akoibida Tarimian Honebiu. Miyam na masi kalhodra bade khudong theba pibam da laklaba yai madam aduna ture lasi kan madam ateng pangwida ba mantri na apil tawki ngasi ke thorom masi lebak sin ma thungna chathari ba azadi ka amrit mahosab ka sarok amoina chathari ba the Ganga Utsav a river festival lesing ani konma thogi sarok amoina pangthok pani masi ki maru iba pandam di lebak aste lai riba turel ga mi ba ani ki marak laine mari asi sesil hannabani tabi riba pawasi akasbani Imphal dagini Petrol amsu diesel da lobe excise duty hantana ba kena na warip lokro matungda BJP amat India na sarkar pa ba raja kaya nasu thau da lauba value added tax ke sang hantana ba lauk thok rakre kendra ngarang petrol gi oina liter da lupa manga aduga diesel gi na lupa tara gi sang da excise duty hantana ba lauk thokhi kendra raja sing da so petrol amsu diesel da loba behet ke sang hantana ba khangan ki Kendri warip adu laukhoki ba pung khargi matungda Manipur, Tripura, Assam, Uttar Pradesh, Gujarat, Goa, Karnataka, Uttarakhand, Himachal Pradesh amusu Bihar yauna BJP na sarkar pe raja kaya marumda thauda lobo bhet ke sang hanthana ba laukthoki Manipur sarkar na petrol amusu diesel da ki lobo value added tax bhet ki sang liter da lupa ter ki sang hanthakre Masigaloina na haujik raja asida petrol gi mama liter am da lupa tarani thoi aduga diesel gi na liter da lupa taratere hantharagani hairiba mamal asinga shidigi sana bhaukre Uttar Pradesh sarkar na petrol am diesel gi mama liter am da lupa tarani thoi tantha tarani thoi hanthalagani han lauk thokre akasbani ga kharan unabada Haryana gi mukhyamantri Manohar Lal Khattar na hai mak sarkar na so petrol am diesel dagi lawa bhet ki sang hanthana ba athuba matam da lauk thoklagani Manipur da hauki ba pung kurme da COVID kano ba kesang kay nipan thengna ki aduga positive iba mi MSC ki Raiji ga haksel bibhag na ngasi numida wairam thoki ba cherol amad hai sample lising amaga sangwa nipan test tawbagi manungda mi yang kay nipan positive oiba thengna ki ngasi gi oina positive oibi sang zada ahum dasmik nipani Thobal jila dagi COVID-19 positive oibi mi amma nauna sikhiba loina na laina astagi sikhiba mi gi masing lising amaga samapan kuntare chure Hauki ba pung kunmay da COVID ana biyang kay tere nawa pakibagaloy na Raisa asta COVID lena ri nawa parapi sang sa da mapudra tre dasmik nipan yaure hausik active case sa tre mari lady Raisa asta ngang phawda COVID ki vaccine dose laktara mapan lesing mapudra tre chani kuntra kaupkre masigi manungda ahanba dose ki laktara ni thoi lesing yang kay ni thoi subna tara hum doi adu ani suba dose kina laktare lesing ni phumanga chani tara tre yauri Marak ashta lagliba Manipur Vidhan Sabha gi mikhal amadi COVID laisi ta phungna bagi dama Tamil District Administration na SARS amasung dharmangi losing basing CSO sing amadi Village Authority mi chungaloina na khanane na ba mipham ama Tamil District Headquarters ta pangthokre Tourism amasu veterinary mantri oinam lokhoi amadi ML Hekam Dingo sing ngasi Imphal West Jila gi Fayingda Club Building ani veterinary hospital ama sanga kre Sri Dingona Kurkul Makhala kai Sabha Community Hall amasu sanga ki Manipur Police Training College pangai Constable amadi Rifleman Singh passing out parade hayang colleges da pangthokani Tharomasta Mukhyamantri Nonthoman Biren Singh su saru yagani Lions Club of Imphal City United Nations ngasi We are all connected haiba team da santi go iba poster contest amangasi Imphal gi singdamai parking da pangthokre Bharat ning tamlak pa se humdra manga suropagi palan azadi ka amrit mahosab ka mai leinana akasbani Imphal gi pau kangbuna quiz ki seri sama irai nimit khuding ni bidang pungteren makhai pau da sandokli Raiji Art and Culture Department ki khudna dana sinba quizzes ki asuma pa kumpirak pa khwaidi ihan han mi hum khangatuna certificate amasung memento pizagani quizzes te miyam na saruk yabina bhaijari akasbani Imphal dagi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Jawan punamag asi mahaki imungi miyoy singaktani amasung laibak askilan mising asi Bharat imagi suraksa kavas ni Jammu Kashmir ki nausirada lan mising da wangang bada Sri Modi na hai
tumba saba khangdana ngamkhoi bungak seliba thauna pharab lanmising asing mapana leibak asking meyamna santi oina tumba ngamlibani amadi harau tayamna kumai kya pangthop ngamlibani Shri Modi na hai mak Newsreader da Pradhan Mantri ama oina satpanate lanmi imung manungi miyoi ama oina satpani आप लोग माँ भारती का एक चीता जागता सुरक्षा कवच है आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है एक विश्वास होता है आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ आज उसको 20 साल से व्यतीत समय हो गया बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई Shri Modi hai mahakna Diwali khudimak ngamkhoi bungak seliba lanmi singapuna pangthok minaduna lakli ngasi Bharat asi mipan tangdaba atmanirbhar amasung saksat aduga ekhoi ngaksel gi lamda thadaba senpham gi chan humphu manga di leibak asa sajaba ngaksel gi khusu khulai sing leibida thadari Pradhan Mantri hai Make in India campaign gi makhada ekhoina leibak asi oiba masak mathum singna ngaksel gi afaba makal khusu khulai kya sari Pradhan Mantri hai haujik Bharat na Azadi ka Amrit Mahotsav palan pangthokli leibak asning tama phangba matam kuirakle adubu hanadi ngakseli khusukhlai sing leibada sahi kaya sanglam budu haujikti atmanirbhar Bharat ke meyang makhada leibak asna mapung phana sem sabagaloinana lepsaba ngamle Shri Modi na hai startup kaloinana angak pathabak kya paikhatuna Bharat asi manglomna changsil lakli amasung athuba matamgi manungda Bharat asi ngakselgi oiba maru oiba khusukhlai kya mapana thathopa ngamba leibak am oirak lagani Nupi lan misung thagat phangdok ladona Pradhan Mantri na hai leibak ki ngaksel gilam da nupi sin loriba thawdang asi anoba khongthang galoinana khumang yang na manglom da changsil lakli haujikti lan mi da nupi singjo permanent commission phangalle Shri Modi na hai ngamkhoi gilam da lambi thongi pibam phagat le Ladakh ta ki Arunachal Pradesh phawba aduga Jaisalmer dagi Andaman Nicobar ithat phawba ningthina fawngnare Terrorism sagur pasing mathak akan section wa phangdop kaloinana Pradhan Mantri hai Jammu Kashmir da shanti thugainaba terrorist singna kayarak hana hona ki adubu aikhoi gi lanmi singna madu mai pa han khide Shri Modi lanmi singaloinana Diwali kumai pangthok minana ba Jammu gi Newsreader leiri lanmi General MM Naravena so haujik Pradhan Mantri galoinana Newsreader leiri kumai asiga mai leinana Pradhan Mantri na lanmi singda athum hau yen thoki amadi chaklen chamina ki Bharat payatone puthokna sarba COVID-19 ke vaccine Covaxin World Health Organization WHO na emergency ko na sijina bayaba list yahon bagi ayaba pikre marak asida leiba ga sauju phawda COVID ke vaccine dose koti samaga taret lakhum putor ki mathakta kawkhre ken haksel mantralay na hai hauki ba pung kumri da vaccine dose la kuntra lising mai phudra hena kawkhi haiba matam asigi manungda COVID ki anaba lising tara manga subna yankhai mai nawa phadon research tawkiboloina na leiba ko ine laina asi nawa pharapgi sangzada mai phudra ni pandasmik ani ahum yaure leiba gasta hauji laina asi nawa phagibe mi gi masing koti ahum la kuntra taret hele Kendra Sarkar hauji phawda rajya sing amso union territory singda COVID ke vaccine dose koti samga taratruk hena pikre masigi manungda vaccine dose koti tara manga la kun hena sijina dana leiri Pradhan Mantri Narendra Modi hai Uttarakhand ki Kedarnath chatkani mahakna Kedarnath mandir da lai khuramgani amasung Sri Adi Shankaracharya Samadhi sangagani amasung Sri Adi Shankaracharya gi murti sui mai khumsu hangdokani Loishi lakpada COVID-19 ningak thoknaba COVID vaccine kapthokpa face mask upa photaruk lamna leiba khut chamadi mai mi tarotana na thamba haiba asama thong sing asinga na chatpinaba amukana ning singjari aroi beda moroi pau amuk hana leiba kyate mafam singaloine na Manipur da sungasi maigi kumai Diwali harok te amgaloine na pangthokli ningol chakok kumai ge mari leina na raijigi fisheries bibak na sindun hayeng Imphal mapal kangjai bungda ngage mela pangthokani Petrol mamal liter amada lupa tarani thoi amusu diesel gi mamal na liter da lupa taratret hanthare Manipur da hauki ba pung kunmai da COVID ke anoba case angkai ni pan thengne ki positive ebemi MSC ki amasung Pradhan Mantri na hairi
ahing tumdana ngamkhai ngakliba lami singi mapana miyamna santi oina tumba ngamli pauloi jare